Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Katang ko sa lawinin lando miyaan kabisi manusiain kay kahanamban manusia ko itu sali do sa miyaan domain muslim atau kan muslim bisi sabab New Year. So nambuat jamban me bayak mesep ko sikitan bike mo si tenged pag lami-lami tebiyan atau kan me pagpipitu paglengan pagbisita binisita pagi tahinang pangadatan na may kasinduyahan sa miyaan kapung tinihante. So dihalom ba ni bayahad ko sa miyaan maeseb bisan sa apain hat-ahat atau akan dadali si elew inin elew jumaat dahad ja kay batan tebi elew jumaatin pagsambi tebi do kene kalalamihan dadali inin buada pun na kalalamihan mabinalin ilay si masjid inin elew miyaan saydul ayam nakurasin kemon elew subay sa miyaan tunay tabi kawajiban inin si tiap-tiap muslim yan nunay sin pardo jumaat. So pia minit sa palabay bang to si Pilipinas demikian si me Sabah si KL na pihato da oras. So miyaan dihalomban magdayday kita bi hap masjid bisampai sengge bisita bi maglami-lami magbisita binisita ko ni silang batlay masya subay kita kay pat bi waktuhin yainin pamaese bamban kami miya pung tinaibi Ajman Kumel yan news yakan Basilan TV murah-murahan bang pain gay kita bi miyaan ilupa wa Allah Subhanahu wa taala amban may kakahinang yan paglami-lami hadja tamban janan tamban tebi yene pagibadat tujuyahin. Wadapun si hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam penne hasibu anfusakum qabla an tuhasabu tariwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu penne bistahum bigina baran bin dehlo amban pamista Allah SWT ka amtek kasi elaw kiamat. Maana nen stingit me amal ibadat tebi. So si tahun ini tahati tebi ke manusiain bang may businessmanin mag-itong untong demikian bang samya anong pene tayin nain ang tipe tampondohin pene bang malugiin ang pialugi. So si waktu inin mag-itong may manusiain bang sin padagnaan tahun padagnaan elew atau kan kahinapusan ni sabsin tahun say trabaho may manusiain. So may manusiain andang kita inakan Nabi sallallahu alaihi wasallam din binis ta si kita dumen haja pangalta ten sumagwa anen yene bistate bibang ekkanero ke amal te bita padhel wa pila akhirat atau akan bangga ke kaya isihan we te bi yene eleo te mapalabe miaan pege sagsasong tahon to magsasong papanda ko mulmanos yain sabang ko itulay pag bista-bista te kulang sa mian tapadelo te pila akhirat subay nagte semen mag pikilan bang sa inge tahun 2021 inin tahinang we te ibadat ke mon elewin atau akan ke mon samen bulan mau masek si 2021 inin bang singi kapil apan wete ke mon duk ibadat tuju Allah Subhanahu wa taala wasbillahi pag magsukul ted manamar si pakalehin duk paisiban te biru isab me kasenduehan kapung tinihanten bi supaya ge si liga amban paglami-lami si elaw inin duk demikian nen pabalik ko na salamin si kaam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.